Toho roku u Đurđovským Chotare bolo okolo 35 zvoľte pod geregami i len da z 10-15 parasti sa dzeli toto željenjem. Hromišovo jedni z tých ritkých, ktorí neodstupili i neponosujuši. Okolo mjesec dni sme každý deň rezali gereги. Znači, vi zadovoljni, a preco drugi Đurđevčanja nezadovoljni i už prestali pestovati gereги? A prešli rok bol bar spodli, toho roku bolo taká chvíľa, že každý deň pomaly dozrevali gereги. A prešlo roku náhlo prišli gereги i oni zrezali náhlo i nemohlo še predati za njih dinje, ani gereги. Znači veljo i postavalo na polju. Takže ljudi boli ozda rozčarovani, abo ne znam, ali to tak bilo prešloho roku. Znači mi prešloho roku podlo prešli z Ozbostanom, ali jak hvarit, za 600 dinari tam treba i da gledaš, nje. Takže ozda preto prestali. Hromišovo gereги i dinji toho roku mali na 2 hektaroh i predavali ljem na kupcom, a ostatnji predali na Preobraženije 19. avgusta.